Inywe inyuothe no nginya mugoka. No nginya tugoka. Good. Thank you muno ogithi na mbere na kwirorera Inoro rucine tabarira ya ino ya Inoro TV. Twarikia kumuramura ngatheti twina Njoroge wa Githĩnji. Na riu ni hinda riega ria kwaria cia ugima wa mwiri. Ugima wa mwiri ni wa bata muno mwiroreri ungikona na kiuria kana mawoni. Namba itu no iraruta wira 22488. Thini wa studio tuna mwandiki munene thini wa ministry ya ugima wa mwiri guothe bururi-ini niwe PS Mary Muthoni. Njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe, reke tũgĩe na ndereti ĩgũtũguna, ndereti tũgũteithĩka tũrĩ ithuothe ta mũingĩ wa bũrũri. Gĩtheka mũno PS Mary Muthoni. Na karibu sana Inoro TV. Ndi mwega mũno. It's been a while. Nĩguo ndwĩrĩga ndakuonete mwĩna Njoroge hĩndĩ ĩngĩ. Ndirarĩ ndĩmũmicĩte mũno kwanja. Karibu sana. Tenda gũka mũno gũkũ. Tondũ no nginya tũthiĩ na mbere na kwarĩria andũ. Nĩguo. Na gũkinyĩria ndeto barĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo igĩkinyanĩra. Kũrĩa Afya House kũhana. Nawe ũmwega. Nawe ũmwega. Ndĩ mwega. Ndĩ mwega ndiĩ na ũru. Afya House no kuthondeka policies cia ugima wa mwiri niguo nigu tukinyanire ni wega riu ri ugiuka ri ni toko tukeria ndeto cia arimu na cia ngatheti-ini na ira cirari o ngatheti-ini arimu kwetukira union yao ya KUPPET ni marakaya na makoiga SHA ndiramarora wega SHA imoko-ini manyu imoko-ini maku ongira mwarimu atia ongimucokeria atia kaundu ka mbere ino ni transition stage ya maundu marimu kumagia insurance iria mari kuthi insurance ya SHA na ringi no gukorwo ndungiaga some few technical issues cia individual teachers buria kurathi na mbere na magakorwa ringi na ringi matina gwata baria makinyiriritwe no ningwiciria ni meko need na ni ndegwa ni ndathikiriria KUPPET chair akiuga the Ministry of Health and the Ministry of Education should work hand in hand. Kwa kaka ni kaundu ga coordination kare ndingikinyiriria the ibonge icu igere inyitane wega nigu mamenye korwo ku mwarimu ate mwiyandikithio andikithio mbere ya karwara kana akorwe ena knowledge ya buria angikorwo agitetheka tondu ndigwiciria gaka ni kaundu kanene makiria ni kaundu kangituika sorted very much very easily ni ndirenda kwamba gugukinyiria ngwire ati arimu mari na access ya only 852 facilities before ati facilities magana na tu nicio mari na access nacio no riu mena visibility kana access ya more than 13,000 tukio facility turoga thibitari kuria mangiathire mathiaga thibitari iria mapped out ciari magana na matheri na riu turamera ati you have access ginya ku thibitari iria ibakuwe nawe na ni undu wa kubingura access ino ni tukoretwe na influx from about 7% to about 21% and more na ringi ni turauga angikorwo wina muthuri kana una mutumia no akorwo yake access yo nake na ciana ciaku ukama upload ati ni dependents ngurani ni ati akorwo mwana ni mukinyu 18 years ni wagirwe ni gukorwa umwandikithitio nake just registration ni guo akorwe dependent kogwo thini wa scheme ino ya arimu it is much better than what they used to receive before na nikyo I insist maundu ma SHA
gwiciria tutika generalize moving forward ni tukorwe tugikorwa twina specific issues kana kaundu karia targeted nigu tuka deal nako na gakathira other than twikirage opinion every day na andu no maratetheka kwina andu maratetheka muno andu ni maribire thibitari andu ni mathiaga makeandikithia bau na mundu aga access tondu wega wa SHA apart from tiga buria kwari mbere NHIF weandikagithia ugeterera mieri 3 mieri 6 riu weandikagithia uka access bau koguo twina benefits nyingi makiria tungiariririo boro wacio na to narrow down tuone ni tumabitia turiku tungi rectify either twa mundu binafsi kana no gukorwo na thina ni facility iri orathire niyo ina thina no geciria ni SHA itena accessibility haria uthire na ni kurio uthire thibitari kuni kukona thina nikyo ndirenda kuria members of the public na to ari mwathiri wathi thibitari koroni wagia na challenge katumenye ni thibitari iri kurathiete ni kurathondekagwa ni ndu yurathondekagwa na thina ni uriku bau ni tukubota gukorwa tugitethereria na tugitethania makiria no tikuga ati SHA ni njuru SHA ndiraruta wira na maundu ta tutikarie generalities kana kwaria tu tondu ni turenda kwaria na kuga itiraruta wira na renge andu acio maingi marauge itikuruta wira ona temeandikithio ona matire mathi thibitari okay SHA ri curia tegire go tume hario ri iri haga mirimu teriko iri haga ki SHA ni iri baga mirimu yonde ni gukuringana na ni mbeca cigana ciekiritwe thiini wa murimu umwe na ni tukoragwa na committee ya benefits and tariffs committee iria itumagira scientific kumenya ati murimu muna wagirirwe ni gukorwa ukiribua mbeca cigana ona na no wagirirwe ni gukorwa ukithondekwa na period igana ona koguo ni tukoragwa na andu marathi na mbere na kuroria maundu aya kumenya ni atia twagirirwe ni gukorwa tuki-improve na nikio rona murimu ta wa cancer ni twamekite ni twame-underfunded makiria twambiriritie na 300,000 tukiona andu ni maravinyiririka muno tugicoka tu igikinya 500 ma 50 na no ririkanaga NHIF murimu wa cancer waribagirwa ta 500 bau 500 riu murimu wa cancer tukinyiritie 800,000 ni ku review nundu ni turathi na mbere tukireviewaga na tukimenyaga ati andu ni magirirwe ni gutetheka tikuthi chemotherapy muthenya wa mbere wa keri wa kathatu kerwa imekwisha na ungiroria nginya ona mediani andu aria makoragwa na maundu ma dialysis maundu ni maborerire tondu ni twathire tukistreamlinaga maundu aya NHIF ni insurance yekarite ona ndware muciare ikithondekwa twamekorire ku okay ndio miaka yaku no ngikurorio ndirona takawari muciare ikithondekwa ya na no yari na mathina riu turario boro wa SHA iria ikarite mwaka umwe miaka 2 na tukaugaga atiriri indeed ni kurakoragwa na challenges no challenges isu turathire tukistreamlinaga tukibingaga na tibu kuria kuona thina na tukimekaga sure ati andu mathi thibitari ni mara access services okay na ngoragwa ngiuga ati kuria ndi ni twagirwe ni gukorwa tukiroria maundu ma mathibitari tondu ringi na ringi challenge thiini wa facilities ye na SHA ingi kuthondeka mbeca ni icokagwa thibitari ni iria reimbursement cia wathondekwa koguo ni twagirwe ni gukinyaniria tukorwe tukiroria
indeed nä barä kå bena kathä nä guo gatuä rectified. Okay. And I want to tell you, thirikari nä very keen on healthcare. Very keen. Tondå thä-inä wa the 5-point agenda iria twarä nacio cia bottom up economic transformation agenda cia Dr. William Samoei Ruto, His Excellency. Health is one of them. Na health ongiroria nio twambiriria nayo muno tukiambiria tukithondeka mawatho aria riu maratu guide tondu tena watho guti bandu ngithi thiini wa Kenya no no nginya ambe uthondeke mawatho ona gwaku mucii no nginya ukoragwa na tumawatho maria murarumirira ara turarumirira otherwise wabota gukora ni kuthukanire riu guti nyombe takoragwa na mawatho Kenya na Ministry ya Health ni akoragwa na mawatho ma aria twathondekire. Ego thegio PS Muthoni ni mwarihire thibitari cia kanitha ni yatigire kurandura na kunegana na kuga ati ni yarigitire andu mubango wa NHIF ni yarigitire andu mubango-ini wa SHA na ndire yarihwo mbeca. Maribi makoragwa continuous process. Maribi ti ati turaribana na tukabatana. Maribi ni continuous process. Tondu andu no marathi na mbere na kurwara na andu marwara no marathi na mbere na kuinka expenses na SHA ni thiaga na mbere na kureimburse. Koguo no continuous process. No gukorwa ku muthenya ya tirire wa expectaga mundi ikiribwa muthenya ucio ungi and this no ni taruwe no tahuaga yarutia wira tondu ni ndironete gukinegenwo handu ati andu aria mari NHIF aga matina thio na ogwasha andu a wira na watia turikie ndeto icio ri ino ni transition ni tondu twa transition ni tondu tunini muno twa transition na no menyeriu ino ni institution yengi itagwa SHA na guti mundu ona umwe aka lusi wira wake thiini wa aria marutaga wira thiini wa NHIF. Hakuna mtu hata mmoja atapoteza kazi yake. Ona aria matagatigwa SHA ni magatuika distributed thiini wa agencies iria cingi cia thirikari. Koguo bado no ukaiga wira waku ti ati kuga ati tondu riu SHA ni very digitized na very digitized ni kumaanisha ati andu aria marutaga wira physically ni mekunyibanyibwa no manyibanyibwa ati kuga ati ni mekulusi wira wao. Ni kama gatuika deployed magatuika deployed kana seconded mathi thiini wa ibonge cingi ona no ndeterwe mo thiini wa Pharmacy and Poisons Board no matwarwe KMPDC no matwarwe kuria gwa tourism mundu no atwarwe anywhere tondu ni muruti wa wira wa thirikari. Koguo no nginya abewe kipao mbele nigu akorwe akithi na mbere na kugwata musara no ngimoria ko mundu anatura musara hakuna ti mundu utari wari okay sawa. PS Muthoni kuria umete na kuria nyumete ni kumwe tone guku kirima-ini giki gitu na niguonaga ni uthia ground muno ne no magira maundu maku ningariria Kenya uboro wa health ona ni no thiaga ground ni ho ndiroka ona ni no thia ground na ni ngoraga andu ni mathinikaga muno ni kurwara ugakora mucini huthuria mbeca ni ithirire ni mendirie indo yani ugakora kuna thina muingi mutathirikari mureka atia kuona ati thegia wa SHA kuna ati mundu ni agia na utungata mwega na wagikiro kia iguru wa thibitari na thogora wa thi undu ekuhota tondu kwaria matariu ni njona ni witagwo tuharambe ugekirwo grupu-ini ni tuhothire muno ni tondu wa ndwari na miaka ino ni mingi kuma twagia wiyathi. First and foremost kaundu kambere insurance ino tureterete andu tutinauga andu makaribaga jumla turaugire andu makaribaga kuringana na mapato maku angikorwo urutaga wira baria thokoni ukariba buria uwezo waku kuringana na kiria urona kuringana na kiria urona
akorwa wi mwandike kuringana na musara uria urona. Kindu kira turakinyiriria muno ni maundu ma services kana kuthondekwa kuria kwagiririkite, na nikio wonete thiini wa mathibitari maitu nginya national government na county government ni tunyitanite nigu turete macini iria igakoragwa ikithondeka andu matikathiage kundu kuraya muno. Ugakoraga mundu arenda CT scan arauma Kirinyaga agoka nginya Nairobi. Riu ni tureke tugwikira CT scan nginya ku Kirinyaga, tugwikira MRI ikorwe mathibitari ni asu, na governors ni makoretwo magisaina natwe kindu gitagwa IPA intergovernmental agreement nigu tugakoragwa tukimatethereria na macini ino ona te thirikari iragura tondu bau bangi ukunjuria tukuruta mbeca with the constraint tutiraruta mbeca, thirikari itiraruta nginya king'otore. Uria thirikari irenda iethete andu aria makoragwa thiini wa biashara isu makarete na makaribagwa fee for service, wathondekwa nirio nake akaribagwa na akaribagwa na mbeca iria turutaga thiini wa SHA. Ni werewa akaribwa mundu athondekwa koguo ateteke macini ukaigaga bau ukauga ni ndakubere ki macini undibage milioni 100 o mweri. Asa twathondeka andu 10 ta thirikari SHA twina rate iria makacokagia thiini wa thibitari yo igacoka ikariba mwene. Riu ni turakinyiriria muno tiga ngurikirie ni turakinyiriria muno maundu ma services, accessibility ya services kuria isagine, affordability nikio rona buria urutaga tigundutaga tondu musara wakwa na waku ti the same. No tukauga atiriri mundu uria mukinyiririe muno ena ngia wa baria ndi muno na akaribagirwa ni thirikari. Na thiini wa department ya social protection Kenya ni ikoragwa imapite andu makamenyaga kamucie kana kwina thina koguo buria thirikari ireka ni kuthi kwi data iyo. His Excellency the President led the way na kuna nginya philanthropist they led the way, MPs ta MP wa Bahati led the way akaribagira indigents kana andu aria matangibota akamaribira nigu matigakinyiririke na tutigacoke mubuku kuga ni turekira mundu ngani arambi ni tureka kaundu kabanona. Ni ndirenda gukinyiriria kaundu ka referral system tondu ni ndirona kaundu gaka ni karagia andu muno. Ugakoraga kuria gitu Kirinyaga tuna thibitari itagwa Kiruguya Kiruguya Referral Hospital. Wathi Murang'a kuna Murang'a Referral Hospital, ona wathi Laikipia kuna Nanyuki. Riu andu buria mekaga o warwara oma ugakuthukwa Kiruguya wathi referral ukathi referral kora wikaraga bakubi na Kenyatta National Hospital nguthia kuo ndina homa ukathi kuu na ona homa na kuu mandagitari acu me kuu ni aria makuthinja ciongo makuthinja maru specialists ni specialists healthcare workers. Riu ugakoraga wathi kuu ugakora nginya ritwa riaku ritiku tondu ndumurify na tondu urari mukinyiririe ni gutumwa ni gutumwa ugatumwa kumagia thibitari no yande ugatumwa ku ndagitari munene wina marwa wahe ni uyu we ruthi wone uria ona tutiandikaga marwa matuku aya ikoragwa in the system tondu ni to ndakwira SHA is highly digitized na maundu ma health ni digitized ati gukua mabuku aria twakuaga ma exercise tutikuaga matukwaya ona kandi tutikoragwa nacio na wathi thibitari ni matige gwitia igana riu metagia na ibao hakuna kitu kama hiyo. Koguo ni ndirenda gukinyiriria muno andu ni metikire mundu akamba akambiriria thibitari no ya bandi niguo akarifawa niguo benefit tondu ringi na ringi ungithio murwaru
makiria no witware Kenyatta na we insist no ringi na ringi ya Kenya ni tukoragwa na no tuge ni onde kuma hapa na ni waadimitwa bill wege igoka ukerwa bill ni anebeba muno na niwe witwarire ku riu ni twitikire referral system negu uka benefit through out the process kaundu kangi karandirona na karia karaturetera ringi na ringi kararete Harambee ni gukorwa ati ene thibitari ino no makore maki undercharge na nindirenda makore very keen wabe wabirwe wa thibitari confirm ono confirm na SHA kana ni wabe wabirwe ria right tondu ringi na ni kaundu karokete ugakoraga ndathi thibitari SHA rate ya kugura cotton wool igakoragwa ringi na ringi ni siringi kibao no ugakoraga bau bill yaku wekirirwa 800 gloves ugakora gloves cia 200 ni wekirirwa 1,000 riu ni ndirenda andu makoro me very keen bill iria urabe wa thibitari ukarora scrutinize tondo isu nicio irarete Harambee na kuriha eni nicio irarete Harambee ugakoraga ni wa overchargewa na ndwagirwe ni gukorwo ukiriguo aya kana ona andu aria marakurebia magakorwa te very refined matiraroria packages kana tariffs buria iraringana na ni ndingienda muno tukoragwo tukiroria bill iria twabewa thibitari na wauma thibitari mundu nakoragwo akiroria kana nabewa nginya ndawa korondu nabewa ndawa werwo thii ukagure ndawa bandu bangi orore we wandikira Ministry ya Health umere thibitari no ete namba ndawa na ni njui ni mukumacokeria mbeca icio cia ndawa ni marihia ndawa no matinane ndawa bau ni bonde rauga riu you need to report nigu tumenye ndawa ino na no, why should we pay you back money iria ciagirwe ni gukorwa cia ndawa na wirire mundu athia agure ndawa mundu akuripoti atia kana ni njira riko ya kuheana report teyo by the way ucio no ndu mwega muno no wandikire Ministry ya Health ona no wandikire ona CEO wa SHA umwire this one was charged and it was not supposed to be aya hena machine PS Muthoni waiga icio cia merimu machine ici ire cia investors etugo cikuigwo thini wa thibitari ya muingi kana ni investor uyu gukombora hake ige arwaru magatumagwo hoi kana hau atia thibitari cia muingi thibitari ni cia muingi thibitari cia muingi nikio turasaina agreements na his excellencies ya counties governors to ni undu wa intergovernmental no isu ni thirikari cingiona cio ni thirikari ino ya ugatuzi ina nginya governor wayo koguo no nginya twitikanirie tondu health is ni devolved kana health ikoragwa ya gukundi duwe wira witu ukoragwa wa kwandika policy na go train kwandika ma policy ta kwandika mawatho aya turandikire tukandika na tukathina mbere gukinyiriria nigu matuike implemented nego thagio rimwe murwaru ni athia thibitari ya muingi akaga ndawa gwatuika ni thirikari nene yanyu hihi etagurite ndawa kana etatumite ndawa ogiuga ati hau for your information thirikari nene etiagirwe ni gukorwa tio yagirwe ni gukorwa igitwara ndawa ni ene thibitari magirwe ni gukorwa magitia ndawa KEMSA makagura ndawa KEMSA magatwara thibitari ni ciao ni njui what has been the problem na ni ndui kiratuma mauge thibitari nene KEMSA irari bandu boru muno riu ni maretagia ndawa let's say Panadol ugetia katoni 100 1,000 ringi ni wetia katoni 1,000 ugakora tutina cio tondu tutirari na capacity no riu KEMSA refill rate ya ndawa isu we are almost 100% riu gutikoro na excuse tondu yo niyo irari na excuse ati twetagia ndawa ona tukariba
na igekara mieri mingi itari iratuika delivered. Aya, good. Riu bau ni tumite bau gikiro kiu to marugu ni undu wa reforms iria twikite thiini wa KEMSA. Sawa dada to homo. Anu urona nginya ni kukorwo kuboreru muno. Ndwigagua covid, ndwigagua billionaires ngameta gwatia, ndwigagua ndeto icu thai. Ndirega kuigua the KEMSA billionaires. Ni undu reforms ni undu reforms iria ciikitwe thiini wa Ministry of Health na especially in KEMSA ni cia gutethereria counties metia ndawa igakorwa iku na makagura na makatwara thibitari ciao. Nigetha tuithie break-ire ndiona ministry ya ugima wa mwiri no gukundererio rakundererio budget. No gucekeha no kuheja raheja mugwitiria atia na budget nini na gukinya maundu maya muratwirira mureka atia hau kaundu ka mbere no budget itekega na ati ituike ni wegania no buria turekire even with the dwindling donor fund kindu kia mbere ni kwambiriria na ku prioritize maundu aria mega tondu ndakwira Ministry ya Health na thirikari ni ta kuria gwaku mucie ungikorwo gwataga ngiri 100 no mondi ugwate ngiri 90 no nginyo adjust wambiririe kuuga atiriri ni ndiraguraga juice riu kanyambe ndigane na juice nyambe ngure kindu kingi kana ngure indo iria essential riu ni turekinyiriria ku make sure ati ni tura prioritize indo iria essential over tariu no gukorwe ni twathiaga mikawani na kuunja kuthi gwika training riu tugekira boardroom itu ni ku adjust tu alafu kaundu kangi ni tukoretwo tuki emphasize pooled procurement tondu gika pooled procurement ni undu wa amounts no ukorwo ukinyibia mbeca iria wagirwe ni gukorwo ukitumira. So pooled procurement na improvement ya coordination between us na county government. Nigu excess money kana iria gutigakorwo na wastage nyingi muno. Ringi na ringi ugakoraga counties ni magurire indona ni turamagurira nigu ugakoraga ni turenda coordination yo. Nikio rona twina national equipment support program ya gutethereria vandu ba counties meke procurement na mambiririe gwitia budgets thiini wa national budget allocation kaba tuthondeke program imwe nene ya merchants maturetere equipment ino na tumaribage twatumira equipment iso. You see now ni twa save muno na twa save wabinde na pia ni tureka maundu ma go strengthen supply chain ni ndakwira oboro wa KEMSA tuka strengthen nigu kutika koragwe dawa ni siakinya kuria alafu ni siona njira ni cia thi chemist sui bakubi kwogo ni maundu ma ko digitize end to end na go track dawa eno iraumire iye 10 cia kinya county ni umundu uriku aberwe no menye ni to digitize it through SHA to ka digitize at from riria wakinya thairia wakinya in the triage ni wathimwa na thairia ukauma thibitari yo ni magakoragwa magitwira ni ndawa iriku umabere na umenye ni to digitize it ni ndawa cigana ciumite KEMSA ikathi thiini wa thibitari kwogo nurona ni ku balance kuona urabere anduna ndawa na guku ni ndawa iraumire cigana ciraumire cia andu ana. Good, thank you. Ketwabe tuikirie mwiroreri ndugathie haraihu ni turacokereria.
kwĩgwatĩra rwĩmbo rũu thĩinĩ wa thimũ yaku rwĩta rũgambi ũkũhihinya star 860 star 280 hash na uririkane Inoro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Abe ucarie alternatives. Alternative ni ki? Ni kujihia irio icio ciaku. Fasting. Alright? Twandike dieting na fasting. Dieting. Tigitiga maundu macio no hena undu umwe wauga wagiriire maundu mothe ate ni mathira. Okire haha gituragia maruti muhe wira riu weha Anda mucio ti muhaki wandikite message iyo tina mani andu aria mamunyitite migwate marahuthira thimu yake. Gitita giki ukamenya ndino kaithako ni dereva na to dereva yaku ni dereva yaku nene dereva ya mugiri mwana ngatigwo ngiongithia wona gisuha tutinoka gusuha nio muthenya wa Friday kwambiriria thaa 4:30 cia tuko kinyagia kindu gigwito hari gugacotheri gakurehera mugithi propa wanake gukwira tiwendo nio muthenya wa Friday kwambiriria thaa 4:30 cia tuko tugagutwara nginya gacotheri ka mwago nie Joy wa Macharia na nie DJ Mark George Msafiri nani mwingine wewe na Friday na Friday na Friday na dina abai mondo shoke tukurehere Igai madara witwendi gai twarumire gai uria muho tigecemanie netogie kariko wawa ndigwitaga baby yakwa. Aya thegio mathaa mathire ni twacoka riera-ini nigetha turekererie ndereti iria twinayo na turi na mwandiki munene wa ministry ya ugima wa mwiri guku bururi-ini gwitwo Mary Muthoni umwe wa andu aria aruti wira ma na ndaragia siasa no wira aratukura no wira araruta no wira araruta atiriri mutongoria bururi ni tutiganaine ota ciara ici cia moko kwa andu mebesha kwa andu matari system no kana mutaratara wikwo gima wa mwiriri no wira mundu utari kanyamu ati ni agiteirwo neguo ati angirwara na nduri no hoti ndukambe kwendia mburi yaku taru head president ugira ati wa mundu arora athi thibitari warihio uthi uhure report borithi ni ubarama nioi buria system ino ya SHA ithondeketwe in fact ithondekeretwo mundu wandi na mundu wandi ni wara benefit makiria na nikio president yatindaga kiuga atiriri ndwambe wiyandikithie tondu wiyandikithia twina igina ithatu kigina kia mbere nikio gitagwa primary health care fund kiu nikio kigina gikunyitirite na kigina kiu kiraribwa ni thirikari neguo you do not need permission no kwiyandikithia tu ukathi na kibande giaku thibitari ukauga ndi murwaru ukathondekwa na ukauma na ndawa iyo ni structure primary health care fund number 2 no watumwa thibitari nene ino tureta rifaro ugakorwa riu ni wagirwe ni gukorwo ribite social health insurance fund I mean uribite kana contribute harambiria itu tani musara wakwa ndinagua 2.75 gatinwe 2.75 wewe gatinwe 2.75 ni mwandiki wako ha goko ni kwa madinagia igatukanirwa bamwe ciatukanirwa nicio riu itumikaga kuthondeka thiini wa tertiary facilities kana mathibitari aya marifaro arafu tona kigina kingi gitagwa emergency chronic na critical illness ugune kuga atia ungegwa ukuitwo na boda boda unike kuguru
uthi thibitari iria iba kumi nawe within 24 hours ndongiambiriria gwitua mbeca wambe utangikirwe kesi baadaye ugu niguo turauga riu mundu ona atena mbeca urenda kwendia mburi niki ndwambe weyandikithie thi thibitari okay na korwo ndungivota ku na mana ati nduna kanyamu twina system ya ku identify andu aria matangivota nasu nimo maribagirwa ni thibitari na ni nyambire ndakwira thiini wa ministry ya social protection department ya social protection mena database ya bururi mugima onokoria andu makwanyu aria matuikite mapped out na korwa nikora thire nandi nitugugwika kindu gitagwa means testing tukamenya kana no wiki atia kana no hote kuria kana ndogota uguo thirikari ni tuwe ni mutuwe guti thirikari riu ke wa Kenya you are a Kenyan citizen riu no nginya ukamenya andu maku koguo thirikari no nginya menye ciana ciayo neguo na ni tuwe asante riu nikio ndirauga atiriri ni tukore na information buria twagirwe ni gukorwo tugitetheka na nikio ndi abo mundi niguo korwo kuna kiuria nyo ni ngucokia niguo na ni wekire wega thengio na undu mwe da realize kuringana uria uraria na uria ciuriroka haha kwaria mane ati thirikari ni kwenda menya uria gwika maundu mayo magakinyira muingi hena kahora ka ndeto gukinyira andu kana andu magakinyira ni ndeto iria itari cio na makaba magetikia na maheni cingiuma Nairobi ma egekinya makutano maheni mangekorwo mari icioro ni uboro wama ucio ni ndona kwa mutathikari mwerie muno gukaga mukaheana ndeto tareke tuthie gathina kange nyonete kuringana cirire iroka haha na ni thina wa mirimu yumanaga na uria turaikara maisha teru nie umuthe gutinda studio gutinda computer ine kuma hau no mucie mundu gautinda ikaire ngari ni ndereba tauma hau niguthi gukiria irio iria tukiriaga na hwaine twakinywa kamwe ngoko iria irathiururuka ona ngoko cia muthunguko na hwaine PS twakinywa kamwe ka kuona toro ni mirimu yo ria maicha mari thirikari rekate na mirimu yo ni maingi nayo tagwa lifestyle diseases ona kaundu kambere kara twikite ta thirikari na ministry ni turolete out jesi ya health jesi ino itagwa community health promoters community health promoters wira wao ni kuthiururuka icagi makiethaga andu o kamucie na mathiaga magakwira tiga nyambe nguthime blood pressure agacoka agakuthima murimu wa sukari korwo kuna kana agakuroreria tondu ni moi ni mathomithie by the way tumathomithitie muno isu ni ndagitari cia gukundi cia nyanjani daktari wa nyanjani agakuroreria kana kena malnutrition na andu aria kana atumia aria mena nda aria matathiete thibitari mama kora kuu maturani makamera we utigana na wira waku ambothi ukarorwe clinic na kaundu gaka ni gatutethetie muno tondu ni gakoretwe gagitumburira mirimu iria tutenayo niyo njiraga andu ringi na ringi we are walking patients na onginya ririo karorua wikwe screening kana urorue nirio kamenya fit kana usawa riu community health promoters ni maratutethia muno kurifa andu no menye tumabete thimu teno koguo wira wao ni kurifa magukora BP yaku iguru magakwira we wambothi ndui thibitari kuna kaundu kangi thiini wa SHA ni twikirite packages cia mirimu ino tariu ngienda kurorua screening ni free at primary level facilities thibitari ino twitaga dispensary na health center thibitari isu no uthi you can walk into any
no uthimwe ona korwo ni korenda kuthimwa kiria ona pap smear maundu ma cancer ni maroragia for free na thiini wa thibitari icu bado thiini wa SHA ni tuna maundu nginya ma mental health ni undu maundu aya nimo marathinia andu muno thiini wa micie ni marathinia andu muno thiini wa wirani kuria turaruta wira ni turathinika muno ni tundu tunini kana ugakoraga ni turatuika ignorant na maundu aria twagire ni gukora tugikinyiriria ona waturwo ni kiongo ugakuthuka chemist kau ni kaundu kangi ngwaririria ukagura ndawa na ndawa isu ni iria ni iria cia prescription riu ugakora ndawa ni cia kinyire mwiri na ndurabora koguo ni tukinyiriritie muno maundu ma screening na maundu ma lifestyle na andu aya maretwo community health promoters pia ni mathomithitu bora mekuthi makithomithagia andu mirire korwo ni the elderly utige kuria maguta maingi utige kunywa sukari na tundu tungi na kuma ku direct kana kuthomithia andu aria mena twana tunini twana twagirwe ni gukora tukire atia ni undu wa cognitive development kana maundu ma akiri tondu ciana ringi na ringi ni icokagwa na thutha ni ituikaga stunted ni undu wa kiria marari good tari horo cio ariri undu cio gato tutie na mathaa maingi undu uyu wa kwirigita mundu self treatment kana kugungu ndaturwo ni mutwa ni ndawere ko jaga ndario ni nda ni ndawere ko jaga ni kina ngathigiagura na nganywa ndawa ginyagiriria maundu ngauga atiriri o mundu na arute wira wake korwo ye utinda gitari uretwara chemist ni kiniguo thiuke gurire ndawa nginya ati waturwo ni nda ugaga mboragwa ni ndawa eno kana ndawa na kana mete fulani ngotharukia kana utindage ukiuga kiongo kiria giakwa ni kiandura ringi murukuthu uria wakwa ni wandura ringi nikio andu marakua tondo ringi na ringi murukuthu ucu waku uragutura no ukorwo ni underlying condition kuna kaundu kangi no ukorwo na ni cancer no ukorwo na ni murimu ungi munene na nduramenya kiongo giatura banini ndwagirwe ni gukorwo kiturwo ni kiongo ndukathi gutua muthara ambao thibitari maundu ma self prescription ni criminal na ti wega na ona endia nimo mena thina muno ndawa ikoragwa na categories ikoragwa marita 3 go schedule 1 2 na 3 ino 1 ni the basic one tari ungiturwa muno ni kiongo na you are on your way to hospital no ugure panado niguo ikuborerie manini mbere ya ugakinya thibitari no ti ati ugure panado no coke mucie no unywe ikuborerie no ino cingi ikoragwa ndawa cia prescription ndagitari oige no nginya ndagitari akwandikire ndi unywe ndawa na no nginya ndagitari akore ena resort cia kumarabu ati mundu uyu arwarite bana nikio niguo ndagitari amenye murimu uyu wagirwe ni gukorwo ukibeanwa ndawa riu bora twikite ni twambiriritie crackdown cia pharmacists na chemists iria irenderia andu ndawa iria ciagirwe ni gukorwa prescription only tondo isu nicio iratuma andu marware makiria na makue memicie matekumenya ni ndui kimarwarite mundu wa pharmacy agirirwo athi kugura ndawa akurerehe tumarwa prescription rete marwa yaku ya ndagitari ndagitari good ndina mundu wa ritaire haha na ranjira atiriri mbeca iria ararutaga eretagio kiruta wira no cio aretio riu aritaite hau atia na ne agitugeithia yo ni case different nagirwe ni kuthi in one of the offices ya SHA niguo amenye kana ni kitwe means testing kana ni gwira auga kana ni katurona in the system bado low employed good kia tuthi kwanyukire nyagai ndio ngemici magana mucie
PS Retengemi. Ni ithano cia keritu. Riu keritu na inya. Ni inya cia keritu. Kahene ko ithano. Ithano cia kabi. Riu he mundu rajuria atigori aterere KMTC kana no irakianyaga kana ni ashifteire kana atwario kirugoya. KMTC kianyaga ni presidential directive. Na munene na atigire era andu ma kianyaga KMTC ni gakwa. Kwoguo KMTC no nginye gakwa kianyaga. Yete ngiuma. Nete kauma. Okay. Hena undu mukoretwo naguo muri tongoria maigana na kuma thirikari-ini. No ndu cio tukabona muno. Uretwo Jamii Imara Mashinani. Na gatheti ndikanaira kana iyo torano haira no horo ucio. Na nicio tukurekia na cio ndeto icio. Jamii Imara Mashinani ni kuga atia PS Muthoni? Jamii Imara Mashinani. Twambiririe na ritwa jamii ni community. Jamii ni community ni ithue. Na Gikuyu tugaga atia? Ni ruriri. Ni ruriri. Jamii. Ni ruriri. Imara ni kuga steady. Na Kithungu. Na Gikuyu ndukenda uragira tondu ni njiro muritaura. Ni njiro handa. Ni kwe. Ati no go tugitaura. Ni ithue twibandite. Mashinani ni isagini kana thini wa riu reke daure. Reke daure. Ni kwihanda wega matura-ini. Very good. Ruriri kwihanda wega matura-ini. Ruriri kwibanda wega matura-ini. Na gikundi giki kiambiriritwe ni andu aria marutaga wira thirikari-ini. At some point ni tuonete andu mena ciuria nyingi muno. Nurona nginya maundu masha. Na noe te muthamaki wa bururi agirwe ni kuthikuragwa ciuria kuria maturani. Ni niyo tondu ni niyo mwandiki wa mawatho aya. Ni niyo ndaforwardire mawatho aya thiini wa cabinet. Makibitukua. Kwoguo ni ndiramerewa kabisa gukira mundu ungi. Ungithi kuria gitango gitagwa Kenya Dairy Board. Ugakoragwo boro weria. Iria rirauma mbeca cigana. Rirendua ku. Andu aria meku metagwa directors ma board na chairman wao na CEO asu nimo marerewa wega kabisa. Na nimo andu marenda kuria mashinani nigu mamereithie maundu asu. Ungiroria uboro wa arimu ni twandikite arimu mangikinya 100,000 kuria isagini. Arimu no marathi na mbere na kwandikwa. Ringi na ringi matiramenya magirwe ni kwandikwa atia kana ni process ni iriku. Riu no rikwangiareithia wega kithite TSC na tuna andu mandike kwanza nginya chairman wa TSC aumite kuria Embu. Tungithi gitango kingi highways mabarabara. Chairman wa Kenya National Highway ni mwiritu wa kuma bana Ikuru etagwa Winnie Ngumi. Nimo marandika maundu asu. Nimo maraka nginya barabara ya Rironi. Matinga mau mabarabarani. Te muthamaki agirwe ni kuthi kwereithia ku andu niki matinga matebo. Sisi ndio waajiriwa. Kwoguo thuwe ni thuwe twagirwe ni kuthi tukereithagia andu. Na Jamii Imara Mashinani ni forum ya citizen feedback. Makanjiraga atiriri, mimi shaa yangu haikufanya, mimi nilienda hapa, na kuma yatuambiria gwika Jamii Imara Mashinani ni nyonete a lot of improvement. Tondu ciuria iria njuragwa ni very basic. Ugakoraga ni kwaga umenyo tu banini na ugakoraga andu ni makena wamereithia where they can get services, uria mangi rectify. Kuko feedback yo ni irendeka muno nigu guti andu matikathiururukage kuu isagini makibenagia andu.
makimeraga mutikarumirire thirikari mutikathikiririe thirikari thuwe ni thuwe thirikari ya niguo tondu thina monani ni ndiwonete kwaria ma ni thina wa kwaria andu kuheo uhoro gukinyirio ndeto ni kurikia turarikia kogo feedback ya citizen ni very important thuwe tureta andu bamwe tukamera twirei where is the pain point tukirikia thina uku niguo PS tukirikia tatwire atiriri jamii imara mashinani ri iraruta mbeca ku na kana ina nogorerio cia 2027 atiriri munene gucia jongo ino te politics this is purely service na ndunginjuria ndutaga mbeca ku na thiini wa ministry ya health every year ni ngoragwa na ngari mbetwe ni thirikari ya kuruta wira uria njagirwe ni gukorwa ngiruta kwoguo ngithima turani ni wira wakwa ndiraruta to nginya ndingethe mbeca kundu kungi niguo ati ndute wira uria njagirwe ni gukorwa ngiruta uyu ni wira this is work ni wira uria njagirwe ni gukorwa ngithi na mbere mwina nongorerio na maundu ma 2027 ni mukiruta wira ucio muraruta niona ndende sirio uboro wa 2027 kakona ndoi ithurano orenda kuga ndoi nione wira ndiraruta niona no wira ndiraruta tondu niyo ndiraroria buria mwana inchi egutetheka thiini wa SHA ndiraroria buria mwana inchi egutetheka thiini wa maundu aria kana programs iria thirikari erutite ngithi kuu uboro wa jamii mara mashinani ndiraroria imwana iria ibenefitite thiini wa Nyota ndiraroria buria andu ma Central Kenya kana ona kuria Kericho na kuria Nyamira mangikorwo magitetheka thiini wa program ya subsidized fertilizer riu ndio ona nikanga ngwambiria gwiciria wa 2027 ithaini haya ndo riu nironeka ta ina kiria igeto jamii imara mashinani nikyo ngoro ikana ina nogororio cia 2027 kabisa PS Muthoni kwa ndagika imwe tu ndukiuge uhoro wacoka kuri Afya House magaithie muno tene ndagua ni kwandu metagwo mafia kou kana mama igatiria cartels asune mathirire kugo te kindu gitwa mafia na cartels kou niona ndiri ndona ni ndathire ku ona ngimakania ngietha andu acio maretu mafia ngicoka ngizire no gukora ni mafia akiuge uhoro rei ndirenda niona nyende ku encourage andu muno na ku encourage Kenyans na kumera ati thirikari ni ikoretwe ithiete na mbere kunyitirira maundu ma health systems na ni irameciria muno ni ndingiuria andu ni mathina mbere na kwiyandikithia thiini wa Social Health Authority na ndukabenwe ni mundu ndukerwa ati ndukeyandikithie tondu weyandikithie ni rio kathi thibitari utwire what is your experience alafu ni ndingienda ku encourage ya Kenya mu adopt lifestyles ya nyuwega tutige kuthina mbere na kuria nyamu kuria maundu aria matangitutethereria eat a balanced diet nigu uthina mbere na kwinyitirira na ni ndirenda kuuga kaundu ka muthia drugs and substance use maundu ma thigara iria iraumirira maundu ma jobi na bangi andu ni matige abuse andu ni matige abuse na nikio rona nginya muthamaki wa bururi na akinyiririe na akiuga that is a security issue na ni kaundu karavenjete kana kathukitie ciana citu muno kakathukia nginya andu muno ugakoraga ni turacoka ndi economically ni undu wa drugs and substance use koguo ni ndingienda tunyitanire angikorwo ku andu mabitukio ni tukuma rehabilitate na ni tukubota asante thank you muno PS Mary Muthoni ndero gucokeria ngatho nginya kuma kuria Kericho he mundu retwo Benita Guz wa Bomet arauga umegeuza hata Kericho makethie monde na uambie nitakuja hapa tena thank you muno reke tukinye hau PS Mary Muthoni wogima wa mwire nigatha njoroga wagethijioka na umemerekia murihire jetagwo Kamau wa Kang'ethe ti tagwo ko kumagwo